سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lakum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Anduang buka mic, anduang belum buka mic. Pakai auzubillah andung ke Pak ya? Enggak andong. Lihat awal suratnya. Bismillahnya aja. Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nida'am hadfiyah qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su saybam walam akum bidu'aika rabbi walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ba'uba waj'alhu rabbi radiya ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya Bigulamismuhu ya lam naj'allahu min qablu samiyya qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa
kanatim raati akhiran wa qad balagtu minal kibari itiya. Qala kadzalik qala rabbuka huwa aliyya hayy. Ali bukan Ali, Alai. Alai ya. Qala rabbuka huwa alayya hayyun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dia nggak panjang, Ondong. Walam taku syai'a. Walam taku syai'a. Qala rabbi ij'alli ayah. Qala ayatuka alla nukallima. La banyak Allah tukal, bukan nukal tapi tukal. Qala ayatuka alla nukalliman. Doang, bukan nukal tapi tukal. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin wasiya. Sawi kebalik. Sawi ya, bukan wasi. Sawi ya. Ya. Salasa layalin sawiya. Fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim ansabihun bukratan wa asyiya. Ulang lagi itu. Fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim ansabbihu bukratan wa asyiya. Ya. Apa lagi, Mak? Lanjut, Zur. Guru. Ya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyyan wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
قال إنما رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Allahumma arhamna bil Quran. Selanjutnya untuk membaca berikutnya Erna Justi, Pak Ahmad Hatta, Desmi Roza dan Warniati. Halaman 307. Fakuli wasrobi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahman Faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya fa'atat bihi qawmaha tahmiluh qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya
Dzalika Isa banu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Maka lillahi an yattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin azim. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakinidh zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Yang keduanya na, Pak. Inna nahnu narisul. Inna nahnu narisul arda. Inna panjang nanya. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilayna yurja'un. Waj'kur fil Yurja'un. Waj'kur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana saddiqan nabiyya. Siddi, bukan Siddi. Innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis shaytan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahmani fatakuna lis-syaitan fatakuna lis-syaitani waliya. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya.
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربيناه نجيا وقرب bukan waqarrabai waqarrabna وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم panjang wadek T-nya tidak panjang من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح A-nya juga nggak panjang wa mimman hamalna ma'a Nuhin وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. Ulang dari wa Isra'i, ulang. Soalnya wakaf salah kan nggak boleh berhenti. Oh, iya. Wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Sujud ya.
Oh iya. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Fasaufa yalqaw, bukan ku tapi qaw. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماء. Udah, Pak Adik udah. Oh, di sini beda. Beda Quran. Iya. السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. Ukhraju إذا ما مت mau ulangnya dari mana tuh? Jangan iza, alif amzahnya ketinggalan tuh satu. Dia satu perangkat. Iza ma mit. Oh ya. Iza ma mit lasawfa ukhraju hayya. Awala ya'kul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حيما مقضيا. Hai, tapi hat. Ya.
كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير Enggak boleh mak berhenti ya. Kalau enggak khair, kalau enggak makoma berhentinya. Jangan makof itu juga panjang, enggak boleh dimatikan. Oh ya. Ayyuhal fariqaini khair. Liwar jangan ayyuhal tapi ayyul fariqai. Ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa riya qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda hatta idza ra'aw ma yu'aduna immal adaba wa imma as-sa'ah fasaya'lamuna man huwa syarrum makanan wa adhafu junda ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا Allahumma rahamna bil Quran. Selanjutnya Nina Ermina, Sasni, Ibu Marianis dan Azbi. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Allahumma arham Quran. Tasni bisa buka kamera. Tasni Ibu Marianis dan Asbi. Dina. Kenapa Asbi? Enggak Asbi dulu. Asbinya kan ada kayaknya deh. Kenapa? Asbinya ada kayaknya. Asbi bisa. Satu dia Siap. biasanya. Merah. Halo, Assalamualaikum. Kenapa? Assalamualaikum, Pak. Asbi bisa. Iya, Halaman berapa, Pak? Halaman 312. 312. Dua. Yang lainnya tolong dibuka kamera. Tasni Ibu Mariani sama yang terakhir Ina ya. Oke, Asbi lanjut. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tundira bihi qauman ludda. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tukhissu minhum min ahad. هل تخص منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. Lanjut Ibu Ardalena Agam, halaman 313. Buka mic-nya, Bu. Buka mic-nya, belum buka. Wa anakhtaratuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budu budani wa aqimis salata li dzikri innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha Katanya panjang ya Bu. Akadu ukhfiha litujazza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarada.
Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya asak. Asai. Atawakka'u 'alaiha. U-nya nggak panjang ya Bu, atau U-nya nggak panjang karena wawunya tidak mati. Alif bukan untuk memanjangkan baris dhammah. Atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala ya fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Watmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Linuriyaka min ayatinal kubra. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ashdud bihi. Ibu, kalau mau Ibu berhenti, jangan ya. Kalau nggak terusin akhisdud boleh, tapi kalau Ibu mau berhenti berwakaf, tapi usdud jangan harus sesuai dengan huruf yang ketiga membaca alif awal itu. Ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira inna kunta bina. Ketinggalan kanya innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Ibu Imarianis bisa buka kamera. Halo Ibu Imarianis. Lanjut halaman 314. 314 ayat 8. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفي في النار أن اقذفي في التابوت فاقذفي في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Dua A-nya ya Bu, walitusna'a ala aini. Walitusna'a ala aini. Istamshi ukhtuka fatakulu hal udullukum ala Hal adul, bukan udul. Istamshi ukhtuka fatakulu hal adullukum ala man yaghfulu faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan
wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna falabista sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadarin ya Musa wastana'tuka li nafsi idhhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dzikri idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan la'innal Bukan lain tapi lainal. Iyanya yang batas. faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana Panjang ya Bu. Qala rabbana innana takhafu ayya Bu, bukan takha tapi nakha. Qala rabbana Lanya panjang Bu. Qala rabbana innana nakhafu an yafrut alaina aw an yaqwa qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil Rasula panjang lanya. Tinya nggak panjang fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israil wala tu'azzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kazzaba wa tawalla qala faman rabbukuma ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada qala fama balul qurunil ula. Allahumma rahamna bil Quran. Selanjutnya Bunda Neti, Bu Yasnidar, Anduang dan Surniati. Halaman 12. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabim la yadil Rabbi fi kitabil la yadillu rabbi wa la yansa Alladhi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i Panjang 2 harkat gitu ya Bu, dipanjangkan 2 harkat amzahnya ya.
Oh iya. Wa anzala minas samaa'i ma'a فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Panjang Inna fi dzalika laayatin liulin nuha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba qala tana litukhrijana min ardina bisikhrika ya Musa falana'tiyannaka bisikhrim mislihi faj'al bainana wa bainaka maw'idatan وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن boleh bukan yaumun tapi yaumuzzi langsung ditasdidkan ke zai. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم. Dari mana udah? Allah. Ya, Allah. Allahi kadziban fayushitakum bi'adzabin wa kad khaba man iftara fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa قالوا إن هاتان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن تكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا هي
فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم Iya, wa'isi bukan wa'asi ya, Teh. Salah kasrahnya tadi. وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا يغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى Mae, kaya izin langsung anak-anak ribut. Oke, kayak Yok, silakan. Lanjut, Bang. Terima kasih, Mae. Bang. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqam fil bahri basa dari fil bahri basa la takhafu darakan wala takhsha. Tiba ya basalla langsung jangan dipanjangkan sa-nya ya, Dok. Oh ya. Oh, enggak panjang pakai alif tuh ya. Oh, nggak boleh soalnya kan di depannya ditasdidkan ya. Karena itu nyambung, kalau nggak nyambung baru panjang. Fil bahri basal la takhafu La-nya panjang ya. Di bahri basal la takhafu fil bahri basal la takhafu darakan wala takhsha fa'atba'ahum fa'atba'ahum fir'aunu bijunudihi faghashiyahum
faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Ya bani Israila qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aymana wa nazzalna alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila solihan summa tada wa man a'jalaka an qaumika ya Musa qolahum ulai Panjangan dong. U-nya nggak panjang ya karena wawnya tidak mati. ya qolahum aula Bukan aw tapi u. oh ya qolahum Ada tangan dulu. U-nya tidak panjang. Qolahum ula. Jangan ula, nggak boleh panjang u-nya karena wawnya tidak mati ya. qolahum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardo qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Afatola alaikumul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabum mir rabbikum fa ahlaftum mu'idi fa'akhlaftum mau'idi qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna humilna panjang mimnya tasdid dong. Walakinna humilna. Nah, dengung ya, nun dan mim bertasdid gunnah. Walakinna humilna awzaram min zinatil qaumi faqadhafnaha
Hanya panjang. Faqadzafnaha. Dari anu mulai dari auzarong. Boleh. Auzaram min Zanya panjang. Auzaram. Zanya panjang, Bunda. Endol. Auzaram min zinatil qaumi fakadzafnaha fakadzalika Hanya panjang. Faqadzafnaha. Panjang hanya. fakadzafnaha fakadzalika Hanya panjang. Andong, hanya panjang. Faqadzafnaha. Itu hanya kan panjang. Ada alifnya. fakadzafnaha fakadzalika al-qasamiri. Ya. Ini Zat. Ya, baik. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا برح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن
تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. Allahumma arhamna bil Quran. Selanjutnya membaca berikutnya Arna Justi, Desmi Roza, Nina Ermina, dan Arda Dena Agam. Setengah halaman masing-masing. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla yawma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajaw wala amta. Yawma izin yattabi'una ad-da'iya la iwajalah wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Fala tasma'u illa hamsa. Yawma izin la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla ulang dari illa man badek illa man azina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma wa man ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi manil wa'idi la'allakum
yattaqun. Fihi minal bukan manil ya, kebalik. Bu adik bacanya. Ulang lagi deh. Wasarrafna. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله. Bu adik udah setengah halaman aja. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إنك لألا تجوع فيها ولا تعرى إنك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا. Udah ya-nya ketinggalan ya. Coba ulang lagi dari famanit taba'a. Famanit taba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa yahsyuruhu yawmal Wanah bukan wayah. wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Allahumma arhamna bil Quran. Selanjutnya Ibu Marianis dan Nina Yulia. Dibuka kameranya. Nina Yulfia. Oh, Nina Yulfia. Ibu Marianis buka kamera. Nina Yulfia. Bisa. Ya, Nina aja dulu. Nina Yulfia aja dulu. Oh, ada. Ada. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhraja lahum ijlan. Ibu yang mana? Sekarang halaman 3621 Ibu. Qala kadzalika lagi. 321 setengah halaman Ibu.
Sampai Taubah sampai ayat 130 Ibu. Ya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabul akhirati ashaddu wa abqa afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulin nuha inna fi dzalika laayatin liulin nuha walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma wasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min Panjang Bu. wa min ana illaili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Ya. Min Yulfia. Buka mic-nya Nina Yulfia. Tadi udah buka ya. Nina bisa baca. Buka mic-nya. Nggak bisa Asbi aja. Nggak bisa buka kayaknya deh. Tadi udah buka deh. Itu kenapa enggak? Baru sekali ini. Kayaknya baru muncul. Kalau nggak bisa lanjut Asbi ayat 131 sampai habis. Halaman 321. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الشراط السوي Bukan waw yang tasdid tapi ya sawi. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sudah selesai kita tadarus 16 pagi ini. Semoga Allah memberkah buat kita semua yang ikut tadarus ini dan juga yang ikut mendengarkan di radio RGM. Untuk menutup bicara, kita silakan meniti ditutup. Bu Nurenti. Kurang kedengaran suara Pak Herman. Allah selesai, tinggal ditutup. Tinggal ditutup. Iya. Ditutup dulu, Bu Dur dulu. Oh ya. Niati. Doa. Doa dulu ya. Doa ya. Doa apa? Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna min نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai kita juz 16. Semoga setiap ayat, setiap huruf yang kita baca itu diberi Allah pahala yang berlimpah, dan kita hadiahkan kepada orang tua yang telah mendahului kita, keluarga-keluarga, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Semoga mereka mendapat faedah dari Al-Quran yang kita baca ini. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak, mande-mande, marilah kita selalu istiqomah untuk tadarus ini sebagai obat, sebagai penenang jiwa, sebagai untuk kesehatan lahir dan batin, hati yang gelisah, hati yang emosi yang tidak terkendali. Dengan Al-Quran inilah obatnya, ya Bapak Ibu. Bila kita tutup majelis ini dengan membacakan Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.